in Jesus' name. Amen. Yebo ngilomele, yebo ngilomele, yebo ngilomele, Baba izwi lakho ngilomele, yebo ngilomele, yebo ngilomele, yebo ngilomele, Baba izwi lakho ngilomele, yebo ngilomele, ngilomele, yebo ngilomele, oh yebo ngilomele, Baba izwi lakho ngilomele, 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 yebo ngilomele, ngilomele, yebo ngilomele, oh Baba izwi lakho. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. uNkulunkulu omusa sibusise egameni likaJesu. Siyabonga nasemini uNkulunkulu osiholela endlini yakhe, siqhubeka simkhonza. Sho njalo umhlabelelo ecileyo ngokuthi ngizokwethemba njalo bese ngikukhonza njalo ngisesemhlabeni. Haleluya. Njengoba basho bamayimela ukuthi sizibuze ukuthi why ngisaphila kuze kulesikhathi. Injongo ukuthi ngimkhonze njalo as long as ngiphila. Abafileyo abakhona ukumdumisa, kodwa mina ngoba ngiyaphila, injongo yakhe ngami ukumbonga ngimdumise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu singabantwana bakhe. Kumnandi ukumkhonza, kumnandi nakimi ukubizwa ngegama lakhe. Akukho lutho olungangehlukanisa nothando lwakhe. Haleluya. Ngiyamthanda uJesu, Nkosi nomsindisi. Qhubeka njalo emuhle empilweni yethu nakulesikhathi lesi la sithi khona we are harvesting. uNkulunkulu omusa kasisize egameni likaJesu Kristu si-understand i-harvest. Kwesinye isikhathi wena ungabona ngathi ngiharvesta ini makwenzeka so, kanti i-harvest ingezindlela eziningi. Kwesinye isikhathi ukuze uNkulunkulu akhona ukukunikeza isivuno, kukosa avale okudlayo okwenza ukuthi isivuno singabi khona. Wena uma evala lokho okudlayo kuvuka i-question kumuntu ukuthi why kuvaleka lokho, kanti uvalela lokuthi kukhona afuna ukukuletha kube isivuno, ngoba lokho akuvalayo yiko kudla isivuno. Haleluya. Siba nephutha ke sikabantu ukuthi uma sikhuluma ngokuharvesta silindele ukuthi makwehle phezulu, kanti from what we have ukuze kube ne-harvest uNkulunkulu wenza sure ukuthi uswitcha off izipompi, amapompi akhipha i-harvest. Sometimes ube bokungena harvest phambili, it is because bokukhona okuchithekayo ongakuboni ukuthi kuyachitheka. But in a way uNkulunkulu athi ngoba manje isikhathi se-harvest, isikhathi sesivuno, izovala lokho bokutshontsha, ngivale bese umehluko uba khona empilweni yakho. uNkulunkulu omusa kasibusise. Understand uNkulunkulu ngendlela eza ngayo empilweni yakho, umbonge ngale ndlela eza ngayo, noma ungayibona incane noma ungayibona ibuhlungu, but indlela yakhe egcineni inomvuzo. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu. Bengihambile seBabathona, ngiyambonga uNkulunkulu bemuhle. Namalanga ngiyahamba ngoba sibhizi lesi sisenza istructure nyana nje ukuthi kube babe nendawo yokukhonza. So ke ukuhamba kwami kuba kuningi, but ngibonga uNkulunkulu ukuthi kuko konke isandla sakhe siphezu kwami, ngehla ngenyuka unami uNkulunkulu. Haleluya. Nani abe nani nisale nimkhonza. Siyabonga kakhulu. Gcwalani ukumkhonza. Isikhathi sokugcina lesi la ufanele khona usebenze, isikhathi siphelile. Ungasayi ngomfundisi, but uye ngoKristu phakathi kwakho. Lokho akushoyo ukuthi mkhonze ngakho, mkhonze. Haleluya. Haleluya. Umangalisile uNkulunkulu. seBabathona Sunday sakhulekela omunye umzalwane
bekanenkinga ukuthi bekavame ezwe la emabeleni wakhe ngathi kubila njenge noma uthela emanzini kuyabila. So ke ngimkhulekela Sunday khulekele ke uNkulunkulu wabonakalisa ukukhona bakhe. Emva kwaloko Sunday afternoon wabesiyaphuma siphume enkonzweni soyekhaya uthi ngifike ngadla abese ngiyahlubula ngasala ngezimpahla zangaphakathi ngangena engubeni ngoba bokubanda uthi azange ngifuna ukugcoka amabhijama ngathi ngoba ngisazovuka ngiyogeza ntambama wagcoka wakhipha nje izimpahla zangaphezulu wasala ngezangaphakathi uthi mase kangenile engubeni athi uyalala uzwa kuna something la ebeleni la uma afaka isandla uthola kune into engathi charm nje ikhona la efonini yami ufuna ukukhombe ngakubonisa yona. So manje afaka isandla lapha nje ethatha mangali hawo into enjani le into efana bathi fana iduba le engathi lithenyana ngathi idala so into efana nayo so wayithola ke ngapha uthi awuseyamangala uthi mosile bra kudala ngayithenga le bra nesolo ngiyayigcoka 2017 ngiyayithenga ngiyayigeza manje lokhu kuyayo athi uyazicheka nangapha athole okunye futhi okufana naloko okungapha akuthole nako kuhlezi lapha phezulu emelelayo. So ke abesiyafona ukuthi nasi sima no uNkulunkulu ukukhulile uthi ngizwile lekathi ngithandazela bengizwa umlilo ungishisa nalamameleni nalezandla nezinyawo konke umlilo ugijima but ke bengazi ukuthi kanti lento engihluphayo into ekhona bengingayiboni but ibe visible ngaleso sikhathi yabonakala wayiletha ke manje ngathi ezenayo inkonzweni wayiletha sayishutha samdumisa uNkulunkulu. Ngifuna ukusho ukuthi usesenkulunkulu ophilayo usesenkulunkulu osebenzayo usesenkulunkulu okhululayo. Hallelujah. Hamba nathi indlela yonke. Hallelujah. So siyabonga abazalwane simnika udumo kakhulu. Sithola izwi lenkosi John chapter 4. John chapter 4 John 4 verse 19 to 24. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Okhokho bethu babekhuleka kule ndawo. Nina-ke nithi iseJerusalema, indawo lapho kufanele kukhulekele khona. UJesu wathi kuye, Sifazane, kholwa yini. Isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakule ntaba yaseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ukuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona manje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso ukuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjani. Hallelujah. Hallelujah. Laba zalwane sithola izwi lenkosi likhuluma ngalo wesifazane waseSamaria. Lo wesifazane lithi iBhayibheli masifunda ku verse 4 kwakufanelekile ukuthi uJesu afinyelele endaweni yaseSamaria. Kwakufanelekile ngamagama uJesu wayeholwa ngumoya ukuya eSamaria. Kwakufezeka intando kaNkulunkulu ukuthi uJesu aye eSamaria. So uma efika eSamaria wafikela ngasemthonjeni eShekhemu. Lithi iBhayibheli wafikela khona emthonjeni ikhona imithombo kule ndawo. Kodwa wafikela ngasemthonjeni kaJakobe lo awunikela uJosefa. Wafikela khona uJesu wahlala ngasemthonjeni. Uma uJesu ehlezi ngasemthonjeni iBhayibheli kwavela owesifazane owayezele ukuzokha amanzi emthonjeni. Usually kuthiwa abesifazane bangaleso sikhathi babathi mabeyokha amanzi bahambe ngamagroup zonke izikhathi and babeya ilanga lipholile njengasekuseni
bahambe ngama-group bayokha amanzi. But this time sibona lo wesifazane uyedwa uhamba uyokha amanzi, uthwele imbiza yakhe yamanzi but uhamba uyedwa. So ezahamba yedwa njalo ufika lapha uthola uJesu. uJesu uyaqala manje ukhuluma naye lo wesifazane. uJesu uyamcela uthi ngicela ungiphuzise amanzi. Ngicela ungiphuzise amanzi. IBhayibheli ngaleso sikhathi uJesu amcela, abafundi bakhe abekho uyedwa. Abafundi bahambile sabathuma ukuthenga ukudla. So ucela amanzi lo wesifazane. Lo wesifazane uthi kungenzeka kanjani ukuthi wena ungumJuda uzocela amanzi kumSamariya? Awazi yini ukuthi asidlelana amaJuda namaSamariya? Haleluya. IBhayibheli uJesu uthi kuye, uma bowazi ukuthi ngibani lo ucela lamanzi. If you only knew ukuthi ngibani ocela lamanzi kuwe, wena bozothi ungiphuzise ngoba uunderstand ukuthi ngibani ocela lamanzi. IBhayibheli lo wesifazane uthi wena uzonginika ngani amanzi? Uthi Jesu uma bowazi ukuthi ngibani ocelayo, wena bozocela kimi ngikunika amanzi ozowaphuza ungabe usona. Lo wesifazane uthi awunayo into yokukha Jesu, uzonginika ngani amanzi ngoba kwaphathile nje esandleni. IBhayibheli uJesu wambona ukuthi akazwisisi, aka-understand ukuthi uJesu ngibani. IBhayibheli uyaqhubeka lo wesifazane uthi wena Jesu mawucabanga usho ukuthi wena umkhulu wena kunokhokho wethu uJakob owasinika lo mthombo ukuthi siphuze kuwo. Ungcono kakhulu kunaye wena. uJesu waphendula wathi, lo ozophuza kulamanzi ngizomnika wona akaye kuphinde ome. Haleluya. Lamanzi engizokunika wona uma ungawaphuza, uma ungawathatha, angeke usaphinde wome. Wabese lo wesifazane uthi Jesu ngiphuzise, wavuma ukuthi Jesu amphuzise. Haleluya. So ke la sifunde khona, sifunda ngalo wesifazane njengoba siyaqala ngokuxoxela njalo. Lo wesifazane lo uvuma amanzi avela kuJesu. Uya understanda ngoba wayene question ngoba nga understand ukuthi kanti lo wazenza ngcono, umthombo ukhona sikhe kuwo lifetime nabokhokho bethu, yena wavela sekangcono, sekathi uphethe into engcono. Ungibani? Wayengam understand ukuthi ngibani ofuna lamanzi. So ubala lemithombo, ubala lezinto ezikhona azaziyo. Kunezinto emikizo abekwabo khokho bakhe kizo ukuthi ukuze ukhona ukuqeda ukoma nawo umthombo nabo khokho bethu baphuzela. Kodwa uJesu ufika uzoshintsha into eyashiya bokhokho babo. Washintsha into uJesu eyaziwa from origin yakaJuda, ukuthi kwaJuda vele umSamariya nomJuda badlelana. Kunalama beliefs ayekhona ukuthi akwenzeki. Yabona sinama belief esiphila kiwo sinabantu. Ngikhumbula ukuthi masisakhula sesikhulile basitshela kahle abantu abadala ukuthi akwenzeki ukuthi umSwati ashade nomSuthu. Akukhoneki, ngeke live lelo khaya. Izinto bebazikhuluma ukuthi akukhoneki, abahlali vele bangashada baze banibalele. Yabona bobani? Yababona bosibani? Yababona bosibani? Umuntu ongumSuthu nomuntu omSwati akuhlangani. Uyaqala ushade nomSuthu. Sikhule sitshela lokho, izinto esikhulela kizo. Kanti kuNkulunkulu kwasekuqaleni mangathi uyabheka ubuyele emuva ubheka ukuthi kuNkulunkulu kwakungekho mSuthu, kwakungekho mSwati. Izinto eziqala emuva zaba khona just ukuthi zisibambe sihlale ezintweni ezizosenza ukuthi singafinyeleli la fanele sifinyelele khona. Kunezinto ezisenza singafinyeleli bazalwane la uNkulunkulu esibizela khona. Jesu uzele uzosinikeza amanzi aphilayo, amanzi ayimithombo egijimayo, eyimifula phakathi kwethu. Kodwa imifula le isitotshwa izinto nje ezikhona ezikhulunywayo ezweni.
So uNkulunkulu wamusa akasize egameni kaJesu. Lo wesifazane ngiyamthanda. Yebo ube nawo ama-questions wawaveza ukuthi kukhone kanjani umJuda nomSamariya azihlangani lezinto eziyi-2. Kodwa uJesu uqhubeka njalo uyamkhanyisela. Kuramanzi abuya kimi ahlukile kunalawo umthombo kaJakobe. Amanzi avela kimi, amanzi azokwenza uphuze ungabe usoma. Lezi zinto sizibambile, lezi zinto esihleli kizo, yilezi zinto sithi siqhubeka sikhonza uNkulunkulu, sithi sigcwalisiwe ngoMoya oNgcwele, zihambe zidle phakathi kwethu, zidle lo moya kaNkulunkulu obewukhona phakathi kwethu, sitholakale sesi-dry, sitholakale somile kungasenanto esijabulisayo kumkhonzeni uNkulunkulu, sitholakale sesihamba sibanjwa ngizo zonke lezi zinto just because we have some beliefs esikholwa ukuthi zashiywa ngabokhokho bethu. Kumele kube njalo. Indlela esicabanga ngayo, izinto esatshelwa zona ziyasibambezela. Blessed is this woman owakhona ukudlula lapho sekashilo ukuthi ngikholelwa kuloko, but waconvince amazwi kaJesu. Amazwi kaJesu ngathi ayangasiconvince abazalwane. Every day sibuya sizohlala la silalela izwi kaNkulunkulu. Kwakazi ukuthi belingasiconvince lisishintshe and move away from izinto esatshela zona, from izinto esinikizo, izinto esaziyo esikhonza uNkulunkulu, sibe sibambelele kizo ukuthi lokhu ngeke kwenzeke uma lokhu kungenzeki, lokhu kwenzeka uma kwenzeka ngalendlela, siphume kizo and look for the water ezosenza ukuthi siphuzile bese asisomi. uNkulunkulu wamusa akasibusise. Ngiyamthanda lo wesifazane ekugcineni uthi Jesu nginike nami lamanzi, ngiyawadinga, ngifuna ukuphuza ngingabe ngisoma. Hallelujah. Ngifuna ukuphuza ngingabe ngisoma. uJesu uthi lithi iBhayibheli uJesu waqhubeka sekashilo lo wesifazane uthi uyawufuna lamanzi. Ngithe bangifundela ngazibuza ngathi Jesu, but why uqhubeke futhi usaziveza ngalendlela? Ngoba lo muntu sowuvumile ukuthi Jesu nginike, ngiyawafuna lamanzi. Hallelujah. Lo wesifazane mangithi iyabheka still wayengakabi nokwambuleleka kumoya, noma esho ukuthi Jesu ngiyawafuna lamanzi, but wayengakambulelekanga kumoya. Still wayecabanga ukuthi lamanzi awashilo uJesu mangiwathatha ukuze ekugcineni ngizostopa kuloku ngihlupheka ngiza la ngizofuna amanzi. Ngifuna ukuhluka endaweni yakithi ngithiwe mina nginamanzi angomi, angisayinabo emthonjeni ngiyokha amanzi, sengizoba ngiright ukudlula bonke abantu. Still akambuleleki ngoba kuyenzeka ukuthi siwafuna amanzi but spiritually singakambuleleki. Sithole ngathi uma sinalamanzi anguJesu sizoba better than other people. Kanti uJesu la uzele kuletha into kamoya, akalethanga into ezokwenza umuntu abhekeka ne-status phakathi kwabantu abanganawo lamanzi. So-ke uJesu uyaqhubeka to show ukuthi uJesu udila nengaphakathi lomuntu. Wabona uJesu lo ufuna amanzi nje just for the sake ukuthi abe ngcono kunabantu aphakathi kwabo. Amanzi esiwanika nguJesu akazelanga ngizosenza sibe better than abantu, but ukuthi thina sizomveza ebantwini. Hallelujah. Uma singcono kunabantu akusilula ukumveza ngoba sizibona singcono, but uJesu amanzi asinika wona usinikele kona ukuthi let us show him as a true God phakathi kwabantu esiphakathi kwabo, not to be better than abantu esiphakathi kwabo, but ukuba khomba uNkulunkulu, sibanikeza ivangeli elizobenza beze kuJesu nabo baphuze njengathi babe sebayaphila. uJesu uyabona ukuthi lo ujabulela ukuthi uzoba ngcono, uzoba namanzi angekasoma endaweni yakibo abengcono kunabanye. uJesu uyadlula la. uJesu ukhuluma ngaye ukuthi nje yena qobo lwakhe uziveza yena manje kumoya. Lithi iBhayibheli uJesu wangenela iquestion enye, wambuza ukuthi umuntu wayengamangala ukuthi Jesu lo muntu sowuvumile ukuthi amanzi uyawafuna, mnika amanzi uhlukane naye. But uJesu uthi no, la manzi lo muntu uwafunela for i-status sakhe nokuthi yena aphile ngcono azeke ngcono. But mina I've come to give her something better, something spiritual. iBhayibheli uJesu umbuzo uthi iphi indoda yakho? That question wayesekangenelela kumoya wakhe lo wesifazane. Iphi indoda yakho? Uyaphendula lo wesifazane uthi Nkosi mina
ngina 5 wamadoda. Uthi Jesu, awuthi le ntombazane lo mfazi uyaphendula uthi anginandoda. Bese uJesu uthi kuye, vele una 5 wamadoda. Nale onayo manje akusiye yakho. That was spiritual. Indoda engumJuda engamazi izomtshela lokho ayiko ingaphakathi lakhe. Lokho kumenza ukuthi asuke ekhaya ezemthonjeni yedwa. She knows ukuthi akasathandwa ngabafazi bendawo la ahlezi khona ngoba bayamazi ukuthi lo emadodeni uphuma phambili. Babengasafuni nokuhlanganyela kanye naye. Wayesekazihambela yedwa ngoba babem-excludele ukuthi bayamazi istigma esiphezu kwakhe ukuthi indoda yona akayishiyi. So ukhetha ukuthi mangizihambele ngedwa. So-ke ngibonga uJesu ukuthi uJesu uthinta into eyaziwa ngabantu bendawo engasiye yena owendawo. Just ukumkhomba ukuthi angizelanga ukuzokunikeza izinto ezizokwenza ungcono ubengcono ebantwini lokuzokukitaza abantu ngibizele ukuthi ngizoveza uNkulunkulu bami phezu kwempilo yami ukuze nawe ubuyele ebantwini bakini uyobatshela ngalo nkulunkulu okimi nongini mina Jesu. Haleluya. Uma lo Jesu ehamtshela ngaleyo ndaba kwammangalisa lo wesifazane. Indaba yamanzi yayingamangalisanga kodwa le kamoya ukuthi hawu Jesu lokhu kwazi ngani wena ukuthola lapho ngoba mina ngihlala la wena umJuda futhi wena oyindoda. uJesu ukhuluma into efihlakele eyameza lo wesifazane. Leli iBhayibheli wakhuluma amagama la siqale khona ukufunda wathi shoni ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti. Hallelujah. Amagama, I see now the spiritual side of you. Sengubona kahle ngoka uNkulunkulu wena. Bengicabanga ukuthi uzele nje ukuzonginika amanzi phela kanti wena ngoka uNkulunkulu. Lokho kubonayo akwaziwa ngumuntu, kwaziwa yimi nalabo abantu abasendaweni yakithi. So ke iBhayibheli uqala lapho lo wesifazane uthi Jesu wena ungoka uNkulunkulu. Hallelujah. Awusiyi umuntu, awusiyo umuntu. Jesu iBhayibheli wamemeza chapter 7 verse 37 wathi uma ekhona omile phakathi kwenu, uma ekhona omile makeze kini azophuza amanzi. La manzi azowaphuza kini phakathi kwakhe ngalawo manzi kogobhoza imithombo ngaphakathi kwakhe. Jesu uzele ukuzoletha imithombo. Lo wesifazane yena uphethe uJesu uzoletha imifula phakathi kwethu ukuze imifula igobhoze. Lo wesifazane yena ubheka umthombo kaJakob. But uJesu uthi mina ngilethe imifula. Angisafuni imithombo. Angisafuni abantu bangikhonze beme emithonjeni ngoba umthombo unezinkinga zawo. Uma ubheka umthombo nomfula kunomehluko. Umuntu onomthombo nomuntu onomfula abafani labantu. Umthombo uyahamba wome ngesinye isikhathi ngoba wazi kulamanzi lapho khona aphuma afika. Emthonjeni bazalwane uma ngizowisela into noma ngiwisele nje na ithishu lapha emthonjeni ngizoyithola isesekhona uma ngibuya futhi. But uma ngayiwisele emfuleni ngizothola umfula uyiflashe out uyisusile. Yonke into ewele emfuleni igijima namanzi. Ingabe iBhayibheli liphonsela isinkwa sakho phezulu komfula ukuze masowuhamba uhlangane naso ezansi ngoba umfula ukhukhula izinto uzisuse endleleni la bezibekwe khona zitholakala zingasekho khona. Kodwa emthonjeni izinto ziyatholakala. Lo wesifazane uqhosha ngento emenza ukuthi eme ndawonye umthombo kaJakob. Ukuthi mina engikwaziyo siphuze emthonjeni kaJakob la sukela kudala nabokhokho bethu abephuza khona. Kodwa wenzani umthombo kaJakob? Umthombo kaJakob ukwenza ume ezintweni zamasiko, ukwenza ume ezintweni okholela kizo zokuhlanga nako konke. Ikwenza lento ume ezintweni ezingasi-right zime zipakelane emthonjeni. Kanti uma ngabe bekungaba semfuleni bekungaba clean ngezikhathi zonke. Umfula abazalwane awugcini insila but uyayikhukhula uyidlulise. Siphila emhlabeni ngenxa yemithombo phakathi kwethu. uJesu mina ngilethe imifula ezogobhoza wonke ozophuza kimi
ngogobhoza imifula ngaphakathi kwakhe. Ngamagama, there will be a sound. You know, umfula la kunomfula khona kunomsindo, noma uhambe eceleni uyezwa ukuthi kunamanzi agijimayo la, kunomfula eduze, kuba khona a sound ethokozisayo yokuthi kusemfuleni. And emfuleni bazalwane, yabona abazalwane abanomfula abahlala emagqubini, abahlala entuthelweni, abahlali kuzo zonke izono ezikhona, baguquliwe benziwa bababasha, bahamba bekumoya belahlile zonke izinto. Akukho gube elizohlala emfuleni, ngoba ngishilo ngathi emfuleni akuhlali insila, ayikho into wrong ezokwazi ukuhlala uma ngabe phakathi kwakho kunale mithombo le uJesu akhuluma ngayo, kunale mifula uJesu akhuluma ngayo, uthi wonke ozophuza kimi ngogobhoza imifula phakathi kwakhe. Some of us besinemifula but ishintshile, kubuyela kwaba imithombo, sekukhona ukuma izinto, sekukhona ukuhlala izinto eziphonsene, bayaphosa abantu, kuyahlala kuhamba, sekungumthombo again. Sibuyele futhi emagqubini, sibuyele ezintweni zonke ezingasizinhle lezi uNkulunkulu angazifuni, ngoba kuphele imifula kwavuka imithombo. Lilibhayibheli phakathi kwabo kuyogobhoza imifula engeke yoma, bonke abazophuza kimi. uNkulunkulu omusa kasibusise egameni kaJesu. uNkulunkulu uzele kuzoshintsha imithombo phakathi kwethu and give us rivers of living water. Kugobhoze, kuchitheka amagqubu, kuchitheke konke, bekuhlebile bekutshelile ukuthi bathe mara kungahlali, ukubona nje sekungasekho, sekudlulile, kudluliswa yini lo mfula ophakathi kwakho. Awustori zonke izinto ezimbi ngoba umfula, kodwa uma umthombo uzokhumbula ukuthi nini bangikhuluma kabi, nini bangenza kabi, nini bangidisappointa. Uzokhumbula konke because usemthonjeni. But emfuleni uyakhukhula lo mfula. uJesu ke utshela lo wesifazane uthi kuze isikhathi la khona le mithombo le ningaseze naphinde naphuza kuyo. Ukhuluma ngendumiso uJesu uthi kuze isikhathi la khona anisozothandaza nakule ntaba, naseJerusalem ngeke nisathandaza, but niyothandaza imithombo iphuphuma, imifula iphuphuma ngaphakathi kwenu. Ngamagama, i-worship yenu is gonna be spiritual. Ayisazoba ngezinto ezikhona eziphathekayo enizibonayo. Le ntaba le ngeke nisathandaza kiyo. AmaJuda namaSamariya bonke labo bethembele khona ngeke basakhona ukuyothandaza khona, kodwa into ekhona kuzoba ngaphakathi komuntu, kugobhoze imifula phakathi kwethu, kuphuphume imifula ngaphakathi kwethu. Bazalwane, lesikhathi la thina sikhuluma khona ngeharvest, isikhathi sokuthi kumele imifula igobhoze ngaphakathi kwethu. Asizoworship uNkulunkulu ngenyama, kodwa sizomdumisa ngomoya nangeqiniso. If ufuna kungena ku-harvest, ufanele phakathi kwakho kube nemithombo, iphuphume le mithombo. Awungeni ngokubanda kwakho, ngokubanda, kodwa ungena the rivers, le mifula egijimayo, egobhozayo. Imele igobhoze, igobhoza ngani? Nendumiso. Yabona ukuthi you are right for the harvest esiphakathi kwayo, uzozwa ngendumiso equbuka ngaphakathi kwakho, uwedwa nje. Ungasamkhonzi ngoba kunale ntaba eElohim, ungasamkhonzi ngoba kunalo mthombo eElohim, but umkhonzi ngoba phakathi kwakho kugobhoza imifula. Hallelujah. Uma kufanele singene ku-harvest, we need ukuthi abazalwane imifula igobhoze ngaphakathi kwethu, indumiso ibe ngamandla ngaphakathi kwethu. Indumiso ihambisana nesikhathi sokuvuna. Ake ngifundele khona lapha ku-verse, I think that verse 34, 35, 36. uJesu wathi kubo, ukudla kwakho ukwenza intando yomuntu, ngifeze umsebenzi wakho. Anisho yini ukuthi izinyanga zisezine kufike ukuvuna na? Bekani ngithi
phakamisani amehlo nibone ukuthi amasiko asemhlophe aselungele ovunayo wamukeliswa umvuzo abuthe isithelo kube ngukuphila phakathi ukuba ohlwanyelayo athokoze kanye novunayo ne-37 ukuba kulokhu liqinisile izwi lokuthi omunye uyahlwanyela omunye avuna. Haleluya. uJesu sekakhulumile ngemifula phakathi kwabo. Uyabakhomba ukuthi nginitshela ngemifula nje ngoba isikhathi sokuvuna sesifikile. Nina nithi kusasele 4 months ukuthi kungavunwa. Uma nibhekile nithi hayi harvest time still isele 4 months ukuthi ibe khona. uJesu ngitshela ukuthi amehlo wenu awakwazi ukubona. Already sekumhlophe esivunweni. Sekukhona already ovunayo soyathola inzuzo yakhe. Already ovunayo soyaqala uyakhatha ukhatha izithelo azivunayo. Hallelujah. Hallelujah. uJesu ngithi kini verse 37 uthi one sows and another reaps. Uthi futhi nizovuna izinto eningazitshalanga. So la uma kufinyelela esivunweni akhuluma ngesivuno. It is already sekakhulumile ngemifula emele igobhoze. Yingakho ngithi bazalwane uma sithi siku harvest ngishilo mangishumayela last ngathi harvest is not a time. Ngithe ngathi uNkulunkulu Genesis 8 verse 22 uthi nginikeza isivuno the time to uthi there is seed time and harvest. Seed time and harvest. Uma ithi seed time uthi isikhathi sokutshala sokufaka imbewu. Mara makafika ku harvest akasho ukuthi harvest time but uthi seed time and harvest. Ngachaza ukuthi usho ukuthi harvest ayipheli istotshwa ngumuntu. Ngaze ngasho ngathi ngesikhathi uNkulunkulu edala izulu lomhlaba wakwazi ukuthi adale izihlahla zibe khona nezitshalo zibe khona. Emva kwaloko wabese wenza ama seasons abakhona izinkathi bobusika nabo kwindla nabo hlobo wangikhona kwenza sekadalile izihlahla zokuthi zithele izithelo abantu badle. So ngathi mina awukwazi ukuthi i-harvest yakho ibe a certain time ngoba i-harvest yakho icontrolwa uwe ngoba izitshalo zivele kuqala kunama season. So i-harvest cannot be a season according to i-faith yakho. Uma wena ungavumi ukuthi i-harvest ibe i-season ethize kodwa ibe i-lifetime, it's up to you ngoba awukwazi ukucontrola i-season kanti wena i-harvest ifike kuqala, izitshalo zifike kuqala kune-winter ne-summer. So ngenxa ukuthi izitshalo zafika kuqala kusho ukuthi uvuna ungacontrola izinto ezifike emuva. Ngamagama the seasons cannot control you. Yingakho uNkulunkulu athi there's seed time and harvest. Harvest is free for you ngefaith yakho ukuthi uvune until you are satisfied. Ukuvuna uNkulunkulu obusakasibusisa. So ngithi namhlanje ukuze sikwazi ukuvuna sivune singabiyele emuva kungabi isikhashana sokuvuna but kube ukuvuna lifetime empilweni yethu. Ukuze kube njalo phakathi kwethu there must be the rivers zigobhoze hlale endumisweni. Indumiso ngiyoze lethu ukuvuna. I-complaint shall never bring any harvest empilweni yakho but as you continue worshiping him uNkulunkulu omusa phakathi kwakho akakusize ivukele imithombo ukuze basikhuluma ngeharvest ngoba abantu bavamise ukusola uma sikhulume ngezinto abesakasaziboni zenzeka kanti akalandeleli the prescription yalezinto ukuze uhlale ezivuneni ukuze ungamedele ezivuneni ukuze ama seasons angacontrol ezivuneni. Phakathi kwakho kumele kugobhoze imithombo imifula igobhoze iphile ngaphakathi kwakho. Iphiliswa yini? Indumiso. Bekumele ngabe uyazinqumela as I speak right now ukuthi Nkosi I will never ever ngikusole
ngolimi lami nangenhliziyo yami, but in my belly, in my stomach, there will be rivers ezizophuphuma, ezizogayeka ziphile, zibe namandla phakathi kwami, ukuze isivuno sami ngikwazi ukusi-enjoya until I'm satisfied ngesivuno sami. Nkulunkulu Musa kasibusise egameni kaJesu Kristu. Ngithe isivuno masifika, sometimes sifika kungabonakalisi ukuthi isivuno uthola ngathi ukwehla, ungazi ukuthi ukuthathwa kwezinto empilweni yakho. Kanti uNkulunkulu uzisusa nje because beziyizimbobo ezizowenza ukuthi isivuno singabonakali. uNkulunkulu wakho uNkulunkulu ofuna ukukuhambisa ku-harvest, but uthi let there be rivers that are flowing inside of you. Ungaphili ngemithombo ngoba imisa izinto, ihlalisa amagqubu, ihlalisa insika. Uma uphosa iphampasi emthonjeni uzolithola likhona, but emfuleni livele lihambe likhukhuleke. Umfula ukhipha zonke izinto ezifile, ezingafanele nezibolile, uzikhafulele ngaphandle ngoba uyaphila lo mfula. Ingakho uJesu athi, I will give you living waters, amanzi aphilayo, amanzi agobhozayo, amanzi azowenza yonke insila ingahlali kuwe, phile kuwe. Yabona bangaba wena ube mfula, nalo abe mfula, nalo abe mfula. Ngisho nofileyo ozolethwa la, ezokhulekelwa la, angaphila angakafiki nalakhulekelwa khona, ngoba ubanjwe i-asha elingumfula, ngoba ubanjwe ngumzalwane ongumfula. Emfuleni ayihlali into efile. Zonke izinto ezifile bezizokhukhuleka empilweni zethu, bokungeke kwabakhona ukufa phakathi kwethu. For we are the living waters. Phakathi kwethu there are rivers. uNkulunkulu Musa kasibusise egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu egameni kaJesu Kristu. Siyambonga lo uNkulunkulu osithwalayo, lo uNkulunkulu osihambisa ngokwemicabango wakhe nangezinga lakhe. Kulesikhathi esikiso, worship God like never before. Ngisho wedwa saliyekela ukucela, sale sombonga, umdumise, mdumise. Phakathi kwakho kubili imithombo yendumiso. Uthi noma ulele uthi phapha uzithola uhlabelela i-worship song. Uma ngalo uthi hawu kanti ngiyahlabelela na, sengivuka ngithola ngihlabelela iculo. Indumiso mayigobhoze, imithombo mayiphile. Uma ufuna ukutesta i-harvest, uNkulunkulu Musa kakubusise egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ungumfula, nami ngumfula, nomunye umfula. Uma singaba mifula besingahlangana senze ulwandle olumangasayo. Ngiyake ngithi okufile bokungeke kwahlala phakathi kwethu, izifo bezingeke zahlala phakathi kwethu. Uma besingaqhubeka sigobhoze njalo, phile imifula engaphakathi kwethu. uNkulunkulu Musa kasibusise egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Uma ngibheka lapha iBhayibheli, lemithombo iyochichima continuously, izochichima continuously ngokuqhubekayo. Angeke istophe lemithombo, but izogobhoza njalo njalo. Kulo ozophuza kini izogobhoza njalo njalo. Lemithombo ayisiye isikhashana, lemifula ayisiye isikhashana, kodwa imifula efanele igobhoze njalo njalo. Let there be no time la uzothi wena uzosola uNkulunkulu bese uthi break, so uyabuyela uyamdumisa. You remain in him endumisweni kuye noma ngabe isimo besithini. But I will always worship him. Phakathi kwami kuzoqhuma indumiso, ngizomuphakamisa ngezikhathi zonke. Kuvela izinto ezingathi zimelana nami, angeke ngashaya i-break, ngeke ngavuma, kodwa ngizomela ekuthini always in whatever situation the rivers must flow ngaphakathi kwami, for the harvest is ready. uJesu uthi mayigobhoze, wena wesifazane mayigobhoze, nakubafundi bakhe abatshela, ngoba isivuno sesiredi. Mina nibheke ngamehlo enyama nibona ngathi still 4 months to go, but mina sengibona ovunayo soyakhatha, sophethe isikile lakhe, soyavuna, uyasikelela. Ngisho nala ningatshalanga khona, mina will allow you to reap. Nizovuna la ningakatshali khona, but nizovuna.
as long as the rivers zigobhoza phakathi kwakho, as long as you will keep on worshiping him ngenhliziyo yakho ngomoya nangeqiniso. Libabhele banjalo abafanele beze kuye bamele ukumdumisa ngomoya nangeqiniso. Don't do it because I said it, but do it because you are doing it in spirit and in truth. Let these rivers flow ngaphakathi kwakho. Libabhele owesifazane wabese uthatha imbiza yakhe abeka ithwele wabese uyilahlela phansi wahamba wabuyela endaweni yakibo wayobatshela ngalo Jesu uri hey ngihlangana nomunye umuntu fike wangitshela zonke indaba zami amagama. I've met him as a spiritual man ukhona engenelela empilweni yami kumoya ngoba ngeke wabikezela wena imithombo ithulile imifula ithulile phakathi kwakho ngeke wakhona ukubatshela uma imifula ingagobhozi phakathi kwakho as gobhoza. You know uNkulunkulu makhuluma ngeharvest ukhuluma even the harvest of souls imiphefumulo they are going to be part of the harvest. Imiphefumulo nayo izozuzakala kulesikhathi seharvest. People will run to this house in this time year harvest because la khona abazalwane kunemifula phakathi kwabo. Kodwa uma ngabe kuzoba ngokufileyo ngaphakathi kwabo kuzovimba nabantu bengakwazi ukugijimela ngoba le harvest akhuluma ngayo it's not all about material stuff kuphela but even the souls zizobuya simangale kungoba siphumanga sayenza open air kwenzeke njani. It is because uthe even nalapho ningatshalanga khona nizovuna. Hallelujah. uNkulunkulu uzosenza sivune isivuno siready sikhulu. uNkulunkulu akasize sizoaccessa kuphela ngemifula. Uma ufuna ukuthatha lesivuno uzosithatha when there are rivers flowing in you. uNkulunkulu mosakasibusisa waphuma owesifazane wagijima yobatshela washiya idiko lakhe washiya izinto abamazi ngazo wazishiya phansi wabuyela emuva wayobatshela ukuthi ngithola into enkulu edlula le engihlala ngithola nale niyithola emfuleni ngithola edlula leyo. Wayomemeza ngoba sekaphuzile lamanzi abuya kuJesu kugobhoza phakathi kwakhe imifula wahamba wayobamemezela wabatshela. Hallelujah. Sometimes uJesu ufuna ukukusebenzisa la kulesikhathi sesivuno kodwa inkinga ilento omikiyo. Lento omikuyo izokubambezela uma uphumele ebantwini ufuna ukuyobatshela lento omikuyo izokumangalela phambi kwabantu. Lo wesifazane uthi ngiyashiya lediko ngiyaliyeka lebhodo engikhangala amanzi ngigijimela ebantwini. Amagama ngibuyele ebantwini ngifanele ngibuyele khona ngingohlukile ngingophuza amanzi azophila phakathi kwami ngingadependi edikweni. Sometimes siyaphuza amanzi kuJesu but still we remain in the pots esizibambile esimikizo esikholelwa ukuthi we cannot do without this pot. Yabona abazalwane into ezosibambezela ukuthi singatholi izivuno zomphefumulo ukuthi sigijimele la amabhodo esiwaphethe. uJesu ekhuluma nowesifazane lo wesifazane ukhetha ukuthi Jesu nginike lokho kuphethe nguwe for lokho engikuphethe mina is lesser than lokho enginika kona. Sometimes we stick on lesser things ezizosibamba zisenza ukuthi lezi zinto ezinkulunkulu afuna ukusinika zona zingafinyeleli kithi. There are greater things asibekele zona. Ubambelele edikweni lokukha amanzi when there's a river emiphambi kwakho enguJesu afuna ukugobhozisa imithombo afuna ukukusuthisa ngaphakathi kwakho ukuze ungasaphindi wome but sitholakale sinamadiko. Ufuna ukuthi enhlizweni yakho ake ucheck empilweni yakho alikho na ibhodo alikho na idiko lamanzi anyana onawe eSamaria ukuthi la eSamaria kuphilwa ngalamanzi lawo. Angeke ngilibeke lediko ngizogijima nalo ngingene nalo eSamaria ngibatshele uma ugijima nediko angeke bakuzwe eSamaria. Ngeke into yakho ibe effective eSamaria ukuze into yakho izwakala uthi ukulahla phansi. iBhayibheli walahla lo wesifazane
washiya le diko into ezesibame uyamthanda uNkulunkulu but inkinga ile diko ile bhiza oyithwele eyamanzi angasuthisi uma uJesu efikile kanti nginika amanzi azowenza phakathi kwakho ugobhoze imithombo continuously but still wena you are hanging on, you are holding on ebhodweni lelo thembe ukuthi I cannot do without the pot olphethe iyadisturba ukuthi kwenzeke izinto uNkulunkulu azifunayo ufuna ukuthi empilweni yakho ake ucheck impilo yakho namhlanje mina ukuthi alikho na ibhojana elingasuthisi engiliphethe ngalesikhathi uliphethe lo wesifazane makaya lapha azaya yedwa ngicabanga ukuthi wayehamba nesitep esinye ezethemba ukuthi yimi ngiphumile manje kuphuma mina ngedwa ngiyokha amanzi kodwa lamanzi akayowakha ayengeke amnikeze ukuthula every day wayeya ayofuna lamanzi sometimes ne-agenda enye yayiba khona sephethe lebhodo eyemanzini abantu bacabanga ukuthi uyofuna amanzi kanti socabanga ukuthi mangizohamba ngedwa as if ngiyofuna amanzi maybe ngingahlangana nenye indoda ngikwazi futhi nayo ukuyibamba njengalawe ngiwabambile kodwa wayenaleyo agenda ngoba lebhodo alinako ukumenelisa lamanzi asembizeni awanako ukwanelisa ngalelo langa wathola umusa wafika uJesu wamnika into ezowenza ukuthi phakathi kwakhe kugobhoze imithombo le mithombo legobhozayo yamenza ahluleke ukuhlala la uJesu akhuluma naye khona waphonsa lebhodo phansi wagijimela ebantwini akushumayeleki nebhodo angeke imiphefumulo igijimele la khona abantu baphethe amabhodo khona kodwa imiphefumulo ifuna la khona abantu bephethe okumodana ibhodo haleluya okusuthisayo ozothi mabephuza nabo ngoba lapha embizeni uzophuza umedeleke labantu khona bonke labantu ukuthi baphuze kule mbiza kodwa kule mithombo phakathi kwakho they can drink and be satisfied igama eliyi-1 eza kuwe ne-problem igama eliyi-1 ozolikhuluma kuyo lizomenelisa ngoba kunemithombo ephuma phakathi kwakho kodwa uma uphethe imbiza sometimes embiza yakho sokuselenze kuphela ithothe enele wena ukuthi uphuze bese kuphela angeke yakwazi ukusuthisa omunye umuntu uNkulunkulu sakasize we are supposed to be an answer nakule South Africa esiphila kiyo Elohim kumpumelanga esikiyo ifanele ibe impendulo Elohim kodwa Elohim cannot be an answer uma phakathi kwayo kungagobhozi imithombo imbizo iphethe cannot satisfy the mpumalanga esikiyo even idastrum esikiyo cannot be satisfied ngale mbizo ithwele ayisuthisi ingumthombo nje ifaka konke futhi iyaphela ayenelisi uma phakathi kwakho bokungaba nemithombo egobhozayo sizophakama sithandaza lona lonke athi Nkosi makuvuke imithombo phakathi kwami Nkosi I refuse to remain emthonjeni kaJakobe I refuse to remain embizeni engiphethe Nkosi ngilahla phansi you know ukuthi ngiphi imbiza engakwenza wena ukuthi so watshelile ngoJesu bangakwazi ukubuza uyayazi leyo mbiza ephezulu kwempilo yakho uyayazi namanzi wayo amancane kangaka angasuthisi uyayazi le mbiza akuthi Nkosi ngilahla phansi le mbiza namhlanje baba ngiyavuma imithombo yonke kaJakobe ngiyasuka kiyo phakathi kwami bakugobhoze imifula phakathi kwami let there be life umfula usho life usho ukuphila uNkulunkulu usinikile life eElohim but manje ufuna ukuthi let that very same life imanifest empilweni zethu lebhodo livimbela impilo abazalwane ifanele ichichime iqhubeke ingapheli continuously ivuke lemithombo ukuze isivuno sikwazi ukusitaste haleluya ukuze singene sinale speed kule harvest esingena kiyo uNkulunkulu umsakasifusise egameni kaJesu Kristu ake uzithandazele Nkosi dila nebhodo ngilahla phansi lo wesifazane owagcobisa uJesu ngamafutha iBhayibheli wayethwele i-alabaster box lo wesifazane lamafutha la perfume ayeyithwele ile perfume le ababemazi ngayo ethengisa umzimba bamazi ngayo nabake bathenga kuyo they know her ngale perfume
bamuzwa ngayo noma dlula nangu lo muntu lo walela langa babemuzwa ngayo balo wesifazane wakhetha ukuthi uMaria wakhetha ukuthi mayefika phambi kwaJesu angabe asafika ezixoxile nale perfume leyo wabona ukuthi le perfume le iyamhlaza ingenza ukuthi ngingakhoni ukukhonza inkosi yami iBhayibheli wafika wayiphahlaza phambi kwaJesu waphahloza le perfume kwanuka kwachitheka uJudas Iscariot wadineka edineka ethi ukuthi uyayiphahlaza ngoba uJudas Iscariot mawuphahlaza izinto mawulahla imbiza phansi uyadineka iBhayibheli wakhuluma amazwi uJudas wathi hey le perfume le iyadura ilingane iBhayibheli ilingane imholo womuntu womnyaka wonke wayiphula ngoba bekufanele ngabe ethengisiwe kwathengelwa abapofu bathengelwa izimpahla banikezwa bathengela ukudla banikezwa wena uyayiphula kanti lo wesifazane wayedila nembiza uma ngizohamba nale perfume le iloku inuka kimi nakanjani angeke ngisakhona ukuthi ngigijimele eSamaria ngiyobatshela ukuthi ngihlangane nendoda noma ngingagijima but as long as ngiphethe this perfume ngiphethe this pot angeke ngezwakala because le bhodo liwubufakazi ukuthi la akunamifula egobhozayo but inkosi dala kimi imifula yendumiso let there be life in me whatever advice engizoyikhipha nginikeze umuntu let me give him life whatever word engizoletha about the problem let me give them life ngesikhathi uNkulunkulu uthe even la khona kunamatoyitoyi khona Elohim will be an answer kumpumalanga esiphakathi kwalo uma ngabe kumele silethe advice ezoletha peace la kuliwa khona angeke sakwazi ukuyiletha namabhojana wethu nezimbizana zethu uNkulunkulu omsakasibusisi but they need the rivers ngoba phakathi kwemifula kuphuma izinto ezinamandla ukhuluma izwi linye abantu sebakwata inyanga yonke betoyitoya every day but ufike njengoDavide phambi kukaGoliath kuphela ukukhuluma kuphele konke obekuplaniwe ngezwi lakho hayi ngoba izwi lakho ukuthi wena uyakhona ukukhuluma but ngenxa yemithombo la lezwi liphume khona ngenxa yemifula egobhozayo ukhuluma izwi mangali bathi ya man hayi man siyabona man okay madoda asambeni siye emakhaya sizobona nini bagcine bekhona lapho ibe seyiphelile kukhuluma umuntu omifula igobhoza phakathi kwakhe you are expected to be an answer hallelujah ugibelile liftini ugibelile uhamba elift you are expected to be an answer uhamba nabantu abangamazi uJesu you are expected to be an answer and you cannot be an answer nalembiza le oyiphethe nalomthombo kaJacob lo abokhokho obambelele kimi you cannot be an answer God has ordained us for life and life ekithi must be given out to other people how are we going to distribute this life when phakathi kwethu ingaphuphuma lempilo lemithombo enamandla even umndeni wakho lebhodo oliphethe ngeke ulanelise lomndeni wakho ngeke waliphuzisa waphuzisa umndeni wakho bese uyaneliseka ngisho umndeni omncane una 2 people they need the river to drink from the river and be satisfied uNkulunkulu omusa kasibusise ake usithandazele nje Nkosi size nomntana wakho ufuna ukungena ngeharvest ufuna ukungena ngesibindi ufuna ukungena ngingavinjwa nayisizini angeke kube namandla phezulu komthombo hallelujah phezulu komfula hallelujah noma ngabe yabona umfula umthombo uya ngesizini ukuthi isikhathi semvula isikhathi sakhe bani imifula njalo ihlala igijima ihlala igobhoza angisho uthelelwa neminye imifula na uyahamba uyothela olwandle yonke lemifula ithela olwandle lolwandle luba namandla luba namanzi just because kunemifula bekufanele abantu bangena la eminyango la kube khona izinto ezibenzekelela bese ngiyathela la ngoba kunemifula umfulo nguloya ihlangana la iyenza ulwandle olukhulu ukuthi mabangena la nothing there shall live hallelujah uNkulunkulu omusa kasibusise ake sizothandaza siyabethemba lo uNkulunkulu nathi uzosiza abazalwane egameni likaJesu Kristu
waseNazaretha. Haleluya. Jesu phila kimi, angaphila nakuwe. Jesu phila kimi, angaphila nakuwe. Kutabuta na basika lide kele koshika mudakia kesekele keseke takureke likalira ndaka saka metebo kalita kiseke mubrele kele keseke likaliko sieze mabakati kariko saya shekete ketele keseye malikadi kasika kekele ketele kasiata kasaya Libege zikeri karienda la basaya. Dikete kelemo kasiete. Mandala la basaya. Orekele kesaya. Malababa shaya. Mubakuriente kutarabasika. Makaria la basia. Lide kere kesika rikarinda. Limadi kere kasaya. Kikakekete kele kosaya. Mubali ereboti karakasa. Oh, my Father, Ikele Makarabasia, Kakakarakata, Tatala Katala, Libo, Karibo, Sike, Telebosaya, Mubelete, Kelekusha Katalabaka, Kukanike, Siele, Telebosa, Ubrete, Kete, Kubekele, Koriente, Ibebe, Sekele Makusha, Tandole, Kelekushe, Ubrete, Kesia, Kubakushiente, Bababosa, Makabine, Osiente, Madikarita Kasaka, Kukariko, Rakarika, Kakaka, Shikeke, Kukarimo, Karika, Kandakasa, Karika, Kakarakata, Tata Kasaka, Tate Kese, Matelevo Katarabakasaya, Mukakakarata Kasaya, Lebosaya, Ibakatakarabasa, Lidelebosaya, Oh, Lelebosia, Ubrekereke, Rikari, the Kelebosaya, Lilele, Seke, Libalida la Lavada, Rikadi, the Kersie, Mobela Basaya, Kutabasieke, Tante de Levosa, Oh, Radabasaya, Dada Rabasia,
Oh, my Father, my Father. Oh, my God, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.